lesitawusebenta ngayo lo msebenzi wamakhelwane simbona ngetento. Siyabonga mpembe khulu, ngibonga nema patrons onke namaswati onke lasifakile sandla ukuthi Makhelwane simbona ngetento abe impumelelo futhi sikhone kusita emaswati. Evikini landlulile sivete Makhelwane episode 1 saveta abantwana lapha labahluphekile emlotshwa nebantwana bakugoshabangu labane saveta simo sekuthi abanalutho abanabani. Sihambile ke singimakhelwane sahamba sayowuncetha sayosita saqale saya sasibuka lesimo sibe sikanjani. Saqedza kubuka simo sabuya saqela ehlelweni lelidlulile. Sasibuyile sinaku lenikunikele ningama patrons akamakhelwane simbona ngetento nemaswati onke lafake litshe sivaleni kuze Makhelwane abe impumelelo. Sase siyakwati ekuhamba kuyoba sitela abantwana. Lihamba lethu libehle kakhulu liqale ePasweni kaManzini lapho khona ke sahlangana khona. Yafika imotolo salayishata into ekhathe emotweni ikrosa lenganani diqathulo konke. Sahamba ke nelibandla la kaMakhelwane njengoba nyalo sesihamba siyonikela sihamba na wonke umuntu lokhona lokuthiwa uMakhelwane simbona ngetento siyosita. Asisibone lihambo lethu la lusihambe kanjani. Kunye kudla la sikhona khona sesivele selihambe lethule liya khona letule enhlangano lapho khona siyosita khona hamba nabo Makhelwane bethu lapha i-committee nema-members akamakhelwane simbona ngetento. Siyabonga. Mawufunza 2 Corinthians chapter 9 verse 11 lithi uyawunipha konke lokuhle kuze nikwati kwephana ngato tonke tindlela. Lokho kuyawukwenda nabanye babonga uNkulunkulu ngetipho tenu labatitholile ngani. Kwami nje ukukhutsata sihambile ke saya eNgwane Park sathola emalunga Makhelwane simbona ngetento sakhona ukuthi sigcine siwasitile. Naku lesafike sakuthola bese sithola lihambo lethu. Ngithula lihambo la Makhelwane simbona ngetento. Hikhosele msimakaze baba isitha sika sapona njengengonyama sinthungatha sifuna ukukwina kodwa ngaba ngifihliwe ngisibekela ngamazulu asikwazanga ukungifika yebo kimi lapha kwana madlambi amandla futhi Lazare kufeni amandla futhi uthasa tugeni yithuna likwazanga ukumfina ngoba lithi loni ndoda nakathikho Ningalokhu ningifuna phina kimi ngamandla ningalokhu ningifuna kwabafuna esimiso bese kubomi impilo yami bomakhi ngila sikolweni la enyamane bengide khona la deputy lona Mrs. Yamini mangikhumbula kahle wala sikolweni deputy ngilaba le
Le team lengakuthembisana ukuthi sitawufika nayo la esikolweni. Okay. Sisebenza nawo lo msebenzi wokubuka letimo leti kanje. Sinjengalesi leside ngaso la esikolweni. Siyabonga ukuthi senigcine nifika. Vele bese ngihambe kungakusuku. Siyabonga kakhulu. Staff members. Yes. For honoring us. Kulolu sector lolo. Whatever you are doing for the kids will go a long way. Bantu abethu vele noma ngabe uhulumende akhona abanaka kulezi ndzabade packages ekufundza nangalabo grant. But likhona leti nto vele tidzinga kudla. Uhulumende akafika ekudleni, uhulumende akafika kubo uniform. So thina emakhelwane siyambonga namhla kusasi asilamulele kuloko. And lesikholwa seNkulunkulu sezolweni utanibusisa abundantly. Ntobe ngakashaba. Shothi mawamloja wakashaba kunebhatha emndenini wakithi ngimakhelwane. But utihlalela ke ngalo kunatha nje namanje usetshwaleni namfuna ungayitshwaleni. Lo makwamlotshwa usetshwaleni usikhuluma. Baba bashona ushone. Mangaphose sinobeka na 5 years lo mama. Manje lo labamfana bayangekuthi phela sibakashaba ngibathe siboma mncane sonke. Besikhathi lesiningi kunalomdzala kunaye but akasafundzikena naye akhuliswa ngimi. Ngiyabazi ngiyayele ngimsite lengimsita lenginako lengingenako anginako. Ngiyabona sis. Ngoba angenato netindo nje certificate ngimthathene kuthathwa mahhala. Lo mntwana. Bese ulafundza njenganaso le certificate. Manje nilotshwa uphila simo sini nje mawakhe nangabe angumuntu lohlala setshwaleni nje. Nangabe ukhanike kubasha lekunini. Umuntu lo uyala into emaphis job uthola ukuthi ke mina ngiyamseta ngaleyo uniform nabo deputy la esikolweni bangibambise nangabe bamfana babuyisile la esikolweni bamnike. Kudla udlaphi? Udlala ekhaya nala esikolweni ngacela ukuthi babomuphe ekseni bamphe nesikhaftini lata uhamba nazo nangabe utawuphuma ayele lokuhlala mawakhe khona. Lokuhlala mawakhe khona. Noma wakhe uhlala kuphi? Unelikhaya yini noma uhlala? Uhlala kula malanga nje uhlala edrobheni useganakanele ngasedrobheni. Noma kwamlotshwa. Manje nani imbuta silomntwana akamnaki ngani uthini nje uyayathini? Kude la kuphendula kona uhluleke ngisho lo bekuthatha certificate amahala ngithaka uthatha certificate wangitshela ukuthi imali ebhange la angafa abantu abakhe bayithola. Wala kusithatha certificate semntwana. Nize naseninda njani nine nje nibo Makhelwane? Ngihambile nathatha le certificate ngithi nami ngakashaba ngahamba ngawumthathe. Ngaya le kuyiwa nginika likhadi. Wase uyakhona kumthathela. Ngakhona kumthathe. Tonakala simo sama-ke sitakubisele emuva empilweni utawugcina ungasaconcentrate ngala esikoleni uyeva khona wena nakathi masitapho ukhona mamncane wakho utakunaka udla uyadla nakude loko kudla nakutasithinza ukuthi sephelele kudla uyeva nangabe khona lo shoda ngabo utshela sisi uyasishela uyeva khona nathi icathulo tamlotshwa betiphuma ka-Give Makhelwane simbona ngetento satakuniketa ipolish mfana wami utinakekele upolishe babe siyakuthanda masokisi abuya khona ka-Give wathi memo black na grey. Yes libhluko asathi ke ukuthi abanganani but sizamile lokuthi encenye yantamne size 12. Yes. Ishirt ke sizamile nalo sicabanga ukuthi litamnela ngoba ngathi akasilo sidudla kangako. Kune vest utabogcoka ngaphansi sitawuzama lenye shirt lemkhono lombhisha kusina kushisa nawe ufane nalabanye ugcoke leli ligcoke kabili leli sathi utawunjinja ngalo alikho lisha but lisese right lo losiphile ligcoke kabili. Siyabonga Shem. Siyabonga kakhulu nje ngiyatusa mlotsha usele amagama ekubongela cela kumbongela njengemntalo wakhe uNkulunkulu nje anibusise nako konke ahlaka bededidze ngophela. Amen. Yes.
ngitola ukuthi mbadlada mnotsha ethi qala filosota ukhona la yagqoka ahlobe nelishethi. Impilo yami usiphathela impilo yami usiphathela sesandeni isande sinamandla ekusene mina ntambama phakathi kwamabili impilo yami Ngibingelele babukele emakhaya silibandla kaMakhelwane simbona ngetento sivakashele la eNyamane Primary School sitovakashela nangane wethu nangu lomncane mfana khona Mlotshwa simphathele ke naku kudla la ne-uniform kuthatha khona kugcoka uhlala ngawuthi foster parent akahlali namakwakhe so sengiyo nje lesithula kuyo lokudla ukuthi naku kudla kwaMlotshwa ngosangafana siphele leli member lethu leselincane lisatokhula sitalibona selikhulile nalo bese liyangena nakhona la iba yipatron kaMakhelwane siyamthanda nje kakhulu siyabonga kuMakhelwane. Siyabonga kakhulu baMakhelwane bangagcini kusitathini sibonge nje kakhulu ukuthi basilekelele ngoba kuningi kakhulu labasilekelele ngako bangagcini ngekusitathini nalabanye babasidi. Mbukeli wamakhala simbona ngetento njengoba sowubona silapha eMnyamane Primary School lapho khona besitohlola khona Mlotshwa sisikhanzileke simo sambona naye umfana neguardian yakhe lekhona kwakhona ukuthi agcineke simnikele lokho kudla neuniform ngeticathulo amabhuluko lamabili emashethi nevest nekudla nje kwakhe. Siyasemba ukuthi njengoba ubona ukuthi le mali le donate ngama patrons amakhelwane yena lo msebenzi lona la khaya lokuthi sihambe sisida lihambe lethu kaligcini la sele bantwana ke bakogosha banga laba khona la esikolweni nabo lesisafuna kuhamba nabo ke labantwana sesiyohlola ukuthi isimo sinjani bashidoke ukuthi ke etimoto kufuneka isalo ngoba kuhambeki safune siwele imifula nemifula netihosha ezesiyofika sitakuthwala ke lokudla siyokumikisa le bawusikhoma siyobuka lesimo ukuthi sihamba njani lapha ekhaya. Le ndaba le ingamane le ndaba le sesiyahamba ke manje siya kaGogoshabanga siyobuka simo kuZogoshabanga sikhanze uhlane bamfana abangifoni nakhona sathola simo sibhetha sase siyabuya simakhaya siyakuthula kini njengoba nakubukela nakubona episode 1 ukuthi wonapho lokweneka kuMakhelwane sikhonile ke kuhlanganisa impahla igrosa samikisa samkhaza Gogoshabanga nebatukulu bakhe basilayela yonke indlela saye safika sihamba dikhilikiti sibone sonke lesimo leso ukuthi kuhamba kanjani nokuthi yendeni imali yalamaswaka ingibona ingalokhu nimbuza mpumelela ingalokhu nimbuza mpumelela isitha sika sapota njengengonyama sinthungatha sifuna ukugikwina kodwa ngaba ngifihliwe ngisibekela
amazulu asikwazanga ukungifica yebo yebo kimi lapha bwana mandlami amandla futhi uLazaro ekufeni amandla futhi uJesu ethuneni ithuna likwazanga ukumgcina ngoba lithi lona indodana kaThixo ngeke ngikwazi Ngingalokhu ningifuna phina kimi ngamandla Ngingalokhu ningifuna kwalapho Sanibona ekhaya. Ngiphinze ngibuyile futhi namhlanje ngamaziya njengoba bengikhona gogo. Ngicabanga ngiqala ukungibona. Asisi uyangibona. Ngila bengisike ngisonicelela khona la. Sonke sisuka kule charity lokuthiwa ngugifu. Makhelwane simbona ngetento. Siyabonga Nkosi yami kimi nekunibona. Wafika bhuti wathi ukusho lokula kushoko. Sabonga salinda sesiyawubona ngabo. Kuhlupheke ngivele siyatihluphekela Nkosi yami. Siyatihluphekela kwafa baba la khaya sakhonakala ukuthi ngibani ongangisika kangako. Lokho nje kwekuningi. Isimo sikhulu kangakanani lakhaya? Simachazela nje. Silukhuni ngesimo la simi nje sivune lapha nje kuphela sagcina la. Kwaphela akasekho lutho nje asadli lutho. Abantu kulonhlala nabimpela laba. Boyise babo balejosi akusibo bala. Ababanaki nakubanaka nje akekho nje lokwathi ukuthi umntana wakho uyagcoka uyadla abenti nje lutho. Umthwalo wami nje lentethweswa ngawo lo ngithi ngathola lokhu kwazukana lapha ngithenge ke lokho uniform ngithenge lokho icathulo ngithenge ligogoko silidleke lawo malanga sengathi ngibosha indingani ningapheki liphalishi ngoba kude laba banaka ko labantu ababo mhlawumbe uhulumende kukhona inusa nakuzamako mhlawumbe lapho kuwazama khona. Cha angifuni ucambe ngoba angathi lutho angathi ukuthi ngaphuma ngibhekephi kanjani angathi kude le ngwadiko uqhathiye nje la empini abantu ufika usebenze bakunike ligogoko ufika usebenze bakunike ligogoko kude nje ngikudla kumbambamba fanele ufale ubaba nje kwaphela konke engangathi akumzwane ngihulileke ngithenge lesisaka lempuphu usidawuhole kuphi lokho lo hulumende lomshoka ngithi beyisethe cha beyisathe egcile imali njengoba sekungu 500 nje awusengumkhuhlane sengumkhuhlane Nkosi yami ngoba uthi uyithola ube sewuthatha eligogogo lapha nalapha ufika umikisi ube uhlale phansi uhlale phansi sesilale ke manje noma ngendengane nalaba tukulo ababanaki ke bona boyise babo sengishayeka nini kudeke laba kwendawo shema ngicambe mama akukho ubifaka bahle bahamba bangakadla nje esikolweni kude kuhle lokho nje awusisitile Nkosi yami awusisitile kakhulu hayi ukuthi siya kunjani sesethusena kule mali eseyihle kakhulu kanti beyingconywana manje ukuthi ufike lo 500 ube sothethe ligogogo lapha nalapha ufike endlule fike endlule kude lokuncedisana nabantu abamje ngathi bagula ngathi lo ngumfana nje seloka eJosi tot lamuhle akashayi akenti lutho akathumeli lutho lo mfana ke lo mina mdala akenti lutho nje sengaze ngahlanta ke nami ngakhipha endlebeni yami ukuthi angisamshayela ngisenti lutho anginamsebenzi ngilo bantu bakithi
Ingalokhu nimbuza phumelela Ingalokhu nimbuza phumelela Isitha sika sapota njengengonyama Sintungatha sifuna ukungigwina Kodwa ngaba ngifihliwe Ngisibekelwe ngamazulu Asikwazanga ukungifika yebo yebo Kimi lapha bwana mandlami Amandla futhi uLazaro kufeni Amandla futhi uJesu tungeni Yithuna likwazanga ukumgcina Ngoba lithi lona indodana kaThixo ngeke ngikwazi Ingalokhu nimfuna phina Kimi ngamandla Ingalokhu nimfuna kwalapho Isimiso bese Kubomi Impilo yami Impilo Indoda sizwa Kimi ngamandla Indoda sizwa Isimiso Sikathi Impilo yami Impilo yami Impilo Nane eMakawukawu ngikubona ukuthi ke noma ngasekho kulelive leli laSwatini asengashiya kwetilwandle kodwa leliphupho lakhe lokusita eMaswati liqhubeke libe khona noma lihlelo nje lavalwa nguhulumende kodwa ke naku sesibuyile ngoba sesinendlade kusakada bomakhelwane ke ngibo laba sinema patrons lesibantu lesihlanganisa leyo mali njalo ekutheni sifune leyo mindeni lesingayisita siyihambele bese ke siyasho sacala sesibone lesimo sihlanganisa bese siyabuya ke njengoba bomakhelwane sebabuyile nje lapha baholwa ngichairperson wayo lenhlangano khona la so ungathi bongela ungabongi nje bona kuphela ubonge bobonke labo makhelwane laba afake isandla ngoba sive seMaswati cishe lesiningi lesizamile kufaka tandla ukuze kuthi lo msebenzi uphumelele. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Sekukuthi anedinyembeki. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu anibusise. La nithathe khona nje kwande. Ungathi nje ngithe nginafa nikhule nize nikhokhobe abantu abakethu. Ngiyabonga hlobo sami Nkosi yami. Uthola ihlobo nje leti ngahle tente nje. Ngiyabonga kakhulu. Nkosi nibusise bafethu. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge ama-patrons amahle nini lenginani ukuthi nitikhandlile noloku sikhulumele etulu nje ukuthi sidangala kugogo kodwa natinikela. Ngiyabonga lo moya wenu niwuchube nakusasa nakuthiwa nje yezwa na sivele sisukumele etulu njengoba nendile. Ngithathe nekubonga-ke kulamanye ama-patrons langekho kithi siyabonga kakhulu ma-patrons itandla lentifakile umsebenzi lomuhle sowentekile sesilethile kugogo njengoba besimthembisile so tawulala adlile naye njengalabanye abantu. Sibonge-ke nakulaba eMaswati lasinikelele langasiwe ama-patron ukuthi siyabonga inkosi inibusise nakusasa niphinze nisizana. Siyabonga gogo sitakubona ngalenye ilanga asingeke sikulahle lokuthi akwethu akusho ukuthi sesigcinile. Sitaphinze sibone ukuthi yini lesihlanganisako siphinze sibuye kushodile nje masokisi sitabalethela labamfana batogcoka kunemasokisi.
Makhelwane sibili simbona ngetento. Namhla bomakhelwane bafikile la khaya koGoshabangu batowunikela kudla netimpahla. Likhaya lijabulile impela. Lokhu kungenxa yakho lapho ekhaya, kungenxa yakho as a patron yamakhelwane. Siyagqugqutela kakhulu ukuthi nijoyine nibe part of le nhlangano yamakhelwane. Kumelula ungashaya inombolo odibonako usho usina ufuna ukujoyina amakhelwane. Sine WhatsApp group yethu la ungangena khona uthola imininingwane futhi uwathi ukuthi ngikuphi lo esiphindze sikwenda lapha kamakhelwane simbona ngetento. Siyabonga kakhulu ukubonga abafakile isandla nalabakhoneleke kusiphelekedela njengoba kumakhelwane bavumelekile ukuthi bete bambe nathi njalo uma sesiyonikela ubhalise ngesikhathi. Siyabonga kakhulu makhelwane, sithi makhelwane sibili simbona ngetento, inkosi yemsayini busise inigcine iniphathe kahle. Siyabonga baba Mloyi ngivusele babukele emakhaya. Makhelwane simbona ngetento bantu bakethu. Inhlangano lena lesita bantu labanzinzile, labahluphekile, labaswele. Lengako lokusito usita nje lo noluvelo lofuna kusita uyakhona ukuthi aphonse isandla kamakhelwane ajike lokho la ngakujika njengoba sathi ukuthi inombolo iyavela lapho ngaphasi ungakhona kuthinza labo la ngabathinza ngaleto inombolo bakhona ukuthi ujike lo ngakujika kubo noma ujoin ube yipatron. Akukhethi ke kuba yipatron noma ke kuba ingcenye yamakhelwane. Loyo nje lo nesifiso sokuthi naye unalo uyeva lokuthi uyafisa kusita lapho kunehlupheka khona angamjoyina makhelwane wokusita sive semaswati akukhethi balala muntu. Namtu ubonile umsebenzi wendiwa lapha nalapha, ungathini lo ngaphawula nekukhuthaza labanye ukuthi bajoyine babe emalungu? Ngakhuthaza ukuthi abajoyine babe emalungu ukuthi batokhona ukuthi basite sive siningi sive lesihluphekela ngaphandle. Akusho ukuthi bathena ukhona kudla 3 wema meals khona bangakhona ngisho ukudla yona le 3. Asibasite nesinikele kakhulu. Siyabonga kakhulu makhelwane. Bonke lesenikubonile lokhu kungenxa yokuthi emaswati abambene amunye. Wonke umuntu wemukelekile ke ukuthi abe patron. Sikuthela bothishela kakhulu ngoba bona bahlala labantwana etikolweni. Sikuthela ebonesi bodokotela bonke abantu labasebenzako nalabangasebenzi ukuthi siyecela ukuthi ube lilunga ube yipatron yakamakhelwane. Sitokwati kushiya umuntu enzaweni lo tasinakela labantu ngoba makhelwane akagcini ngekusita uphinza abuye atovusetela atohlola amake sure ukuthi labantu solo baphila lempilo lengcono. So ke nga10 rand wakho, nga20 rand wakho, nga50 rand wakho, nga100 rand wakho, nga200 yakho noma ngalazo timpahla takho lotinikela ko tingubo ngoba kufike ebusika nje manje sifuna kombathisa abantu tingubo longasathi sebenzisa tingubo letinsha konke ligogogo lempuphu. Siyacela sinebantwana labatsinga lusito. Sihambile ke saya esithobelweni la khona sikhanze kune child headed family. Lo mndeni lendakuvetela wona makhelwane bantwana nabangenabani. It's a child-headed family. Kwashona abatali bobabili. Kusele umntwana wentombatane lo neminyaka lengu19 years lofunza form 5. Bese ke kuba nema siblings akubo bantwana abancane nobanye banabo 15 12 nenswana. Baphila impilo lelikhulu ngoba abanako ukudla. Abanako kokembatha. Kungumsebenzi wami nawe ukuthi labantwana labasele batinzanzana bengenabani sikhone kubanakekela thine sibo makhelwane simbona ngetendo. Ingakho ngiyakunxusa ukuthi mawubona le video bese wena njalo kule nombolo uyanikela. Bese uyabuya futhi ukuthi ngifuna ukujoyina kube lilunga la kamakhelwane ushayele nombolo lelapha pass lethi 79700625. Asibone nasi simo salapha endasi ekhaya. But just I figure with an open mind ngoba
So naka nami ngile angle ngifuna usita ngishutha kanjani. Mbukeli wehlelo Makhelwane sibili simbona ngetento. Sesifikile lapha ekhaya kaMamba esithobelweni. Sibakhanzile bantwana lesi simo lesisikhanza lapha nginase sisibita nge-child health and family lapho khona nase kushone bonke batali ukhanza ukuthi lo mndeni soholwa bantwana labancane lokufuneka ukuthi anakekele labanye bantwana khona lapha ekhaya. Angihambi ngedwa ke ngihamba ne-patron lesinalo kaMakhelwane simbona ngetento utanivusela asho futhi neposition yakhe la kuyo kuMakhelwane simbona ngetento. Mbukeli sikuvusele ngumuzwa kaMbhamali lokhona ekomidini yamakhelwane simbona ngetento enzeke ngibe ngu-spokesperson wakhona somlomo enhlanganweni yakamakhelwane simbona ngetento ngaba ngiloko siyabonga. La khaya ke sesikhona sinivusele abantu abami silibandla lamakhelwane simbona ngetento. Mhlawumbe nje kwekucala lele ngifuna kukwati sisi njengoba nguwe lo mdzala lapha ekhaya ukuthi usichazele lesimo salapha ekhaya ukuthi sisimo lesi kanjani nokuthi kwentekani vele lapha empilweni nokuthi mhlawumbe nidzingeni kodwa nje ungaqala ngokubavusela bese uthi chaza sungubani usho nelesimo lokubhekana naso lapha ekhaya njenganomdzala. Igama lami ngingasinethemba ngabami hlana bamphakathi laba u-12 lakhaya kwashona make nababa bashona balandzelana make washona 2020 then baba 2021 wasekusala mina-ke ngimlomdzala lo babukile lakhaya cause kude lo moya babe bekhona beyasebenza akade ziphufaneni but khona imali lebesitholako nakuphela inyanga 260 so bathi sidobothenga ngayo ukudla bathi-ke ayikho enough cause ti-19 kwamele ngitente lakhaya ezini cause siyafunda ngithenge nekudla ngibhadale emanti so Unangakho iminyaka? na 19 Una 19 weminyaka. Sengiwena nje mtali walabantwana lapha ekhaya. ngimi lokhona. Unguwe wethu lokhona. Ngimi ngedwana lokhona. Labantwana lona nje lo ufunza bani lo? Mina ufunza grade 3, mina ufunza grade 7. Wena ufunza bani? Form 5. Wena ufunza form 5. Indzaba mhlambe ngoba ngiyati usibo high school kuye kube netinkinga tetimali kuye kuyabhadalwa phela e high school noma ngabe mhlambe ungala ku-OVC ukazi ngisi kuyahlangabezwa phela kufuneka bo top up fee nalokunye lokunyenti uye wente kanjani? Ngana njani ngiyahlangabeza badala lencane imali ngabhadala ngumphathi wesikolweni ngele. Abhadala ngumphathi wesikolweni. Kudla niye nende njani njengoba kufanele nivuke ekuseni mhlawumbe nibe ngilabo lokhanza ukuthi kufanele wendele bantwana ukudla basaya esikoleni. Ude sihlanganisa lapha nalapha bese siyaya. Mhlawumbe lokunye ngoba sivile ngifuna lokuthi usho naleti dzingeko zenu lakhaya nje usehleli nalabantwana. Into lesishoda nganje isikhathi lesiningi kuba kudla cause angikhona ukuthenga ngoba kusuke kude kahle le mali bese sekuba ke ngile bill yakawothi yashaya bese sebawavala lamani lokunye ke ama uniform mina ngiright kiyo nalo right sonke cishe si right kuma uniform. Manje mhlambe lo kukhona into ihlobo letikhona letithutani letihle mhlambe tinibona ngalokutsithi njengoba phela siyati kahle ukuthi lapha especially lapha eSwatini eAfrica side inzanzana ngoba kufanele ukuthi umntwana oba wemphakathi noma ke umndeni mhlawumbe ukhona yini umndeni lokhona mhlawumbe lothute lokhona ngomhlambe kunisita ngoba phela ngeke nje nisinzisele nodwala lapha ekhaya. Ngibona nje nemantombazane umfana nje nomncane lo nibhaso phela.
Bakhona labakhona kepha angangiyaphosisana ngathi khona sita ngakho sengiloyo buka ekhaya lakhe sibona athi nemakhona lo sita unganti lo senhlangano nakhona mangabunako na emakede ude ngoba ngivika lokuthi uma ngidanga lapha ukuthi kukhona mhlawumbe babe lomkhulu lenayo lokhona la ndzaweni ngicabanga ukuthi nje ngibabe lomkhulu kini lokuthi kukhona ngoba phela naye ngibaba wenu nje la khaya kukhona inosito la aniside ngalo lolu kanjani futhi ngoba ngicasi kumgcoka lokuthi naloko sikwadi ngoba ngiva uthi niye nibone noma nibonwe ngi-andi lo senhlangano ngoba phela ukhona umnaka bobaba wenu lokhona ngivubonile nje kakhe ukuthi udana kulapha eTulu lokuthi kuhamba njani lehlangothi lelo sisi. Ngiyaphosisa kude la sita ngako nje babe lomkhulu kahle kahle nesukela abashona bomali naba kude la sita ngako with the evening shows nalo 260 yawalona simthole emva kwethethiso ngilapho ke sithola nakhona nasekushaya anti ke sebakhulumile ngilapha sinika khona kude ndela sita ngako lo ngiva uthi kuna 260 uqhamuka kubabe lomkhulu cha lo 260 imali beyisafe ngibabe nje ukuthi ke nanga kusahambile emhlabeni bekhona isithola ikubani madlala kubani le mali washo wabheka bhalise babe lomkhulu ngingangikwathi uthi sisi babo wakhe shothi ebezama kuseva imali kuleti indoda yakhe mhlawumbe sithi imali washiye abhalise babe lomkhulu lesikuthola ukusisi lapha etholeni ukuthi uthi sisi babe lomkhulu kude labasita ngako what I understand ukuthi noma seka bayothola le mali ufune baye kuye kube nobulukhulu lobukhona khona lapho kungumbuto lo udibude kuye ukuthi ngabe umnakeni bekakuthembile ngalabantwana bese soyabashiya ubalahlela abanye kusimo ke lesilikhuni lesisivako lakhaya yebo Thole silikhulu kakhulu nakasichaza nje ukuthi baphindze noma se bamele bathole 260 bawugubhe phinde bathethiswe losho ukuthi vele kulikhulu kakhulu bengicela ukuthi-ke sive singilekelele ngekuthi-ke sibonge sita ngekudla nangakwempatha kwebantfwana-ke ngiloko nje kuphela nangabe kulo mnyaka nje ma-uniform ebantwana cause lona nje high school kude nje lo mnyelo mnaka ngaphandle kwami cause nama kwakhe kude sekwaba ngema kwakhe nababa wakhe nashiwa ngimkude lo mnyelo ngamnaka. Makhelwane asende lokufanele sibaside kuze uNkulunkulu atawusibusisa nathi ngaso sonke isikhathi kusetandleni tethu kuthi sende lempilo ibe ngcono mawufuna ukujoyina ke ube lilunga kuzinto khona kulekelela shayana inombolo ethi 79700625 ujoyina uve kabandi sitakuchazela ngawo konke lokudzingekako bese uyadibophelela ngemadlana noma ngi5 rand noma ngimalini lo tawukhona kuyikhipha sidzinga ema-patrons lamaningi lonke liswati alimake sure ukuthi liyaba lunga uNkulunkulu uyakubusisa ngoba uma konsitakala lona tawusitakala njengoba liBhayibheli lisho lithi babusisiwe labo labasita labampofu ngoba ngelanga lehlupheka inkosi yawubakhumbula ibasinzise nasekuguleni kwabo ibaphilise kunekuphila ekusuphile kunekusinza inkosi yakukhumbula ingako mawupha uNkulunkulu yakukhumbula uyakukhumbula ngalo Makhelwane simbona ngetento an organization le lapho khona is headed kunebantu labadzala labakuyo elabahloniphekile bo head teacher nabanye bahlangene ngento yinye kusita emaswati ngiyakunxusa ngiyacela
asikwende phambi kwasimakathe lokuhle sisite nayo imindeni lehluphekile. uNkulunkulu utakubusisa ngaso sonke isikhathi. Lapho khona sebanganabani boko kona bomkhulu abaphila phansi kwinzaba labede bantwana inzanzane nalabanye labaningi kusetanje Makhelwane simbona ngetento lo ngemaswati ongahlangene phasi kwaleli phupho la President Gauzela ukuthi sibaside. Makhelwane uyaphila edingqonweni ntethu ehlitweni ntethu phila kimi nawe ukuthi lo msebenzi wekusida ube ngumsebenzi lesiwendako ngenjabulo nangebunono nangebuqotho. Ngiyakumema sive semaswati yibalunga la Makhelwane sikhiphe loti madlana sihambe sisonke siyosita labantwana. Mhla ka-10 siyahamba kube ngumgcibelo mhla ka-10 siyahamba mhla ka-10 June siya lekhaya ke siyonikela. Ngicela ukuthi ke nisiphathise ufake imali kumomo ungapledge kule nombolo 20,000 nempuphu dodanani sikonke lokho siyakudzinga kuze sitokhona ke kuhamba nabafuna ke kuhamba nathi utokhona kubhalisa ukuthi wena utabe uhamba nathi siyowunikela kulabantwana lekhaya. Siveza sesithobelweni masifika esithobelweni station stanicela ukuthi nisihlanganeni estation esithobelweni filling station esithobelweni ngalo mhla ka-10 siyaqela ngiyanqusa mhla ka-10 sive sesithobelweni sihlangana estation lapha filling station uphethe lokho lempuphu uphethe leyo rice lo iphethe uphethe lo timbahla tiphethe siyawuhamba siyonikela kulomndeni kuze labantwana impilo ibe ngcono bese siyadlula siyovusela sinini sethu lapha esibhedlela esithobelweni bhuti Mvoti simlethele singamlethela kona dingubo kubusebusika siyacela dingubo kakhulu imbahla egrosa. Ma ungakhona ukuphumelela ungathumela mobile money noma e-wallet kule nombolo loyibonako lapha etulo ukhone nawe kunikela inombolo ithi 7690 2591 7690 2591 ngiyona ke nombolo lekhona ngicela ke ukuthi siyisebenzise masitawunikela kumakhelwane kuva kabantu ungashaya lelo ibonako la mhla ka-10 Makhelwane uyahamba uyesithobelweni uyonikela nabantwana lesibavedile child and family sithi ngakudla timbahla kungaba yini longayinikela lokuthi labantwana bavuke ekseni bakhona esikweni badlile bambathile nethi dzingo tabo tonke. Ngiyacela Makhelwane ngiyacela sive semaswati akube setinhlitweni tethu kulamlela tinzanza letingabani. uNkulunkulu uyakubusisa ngaso sonke isikhathi. Mhlazi ngalinye ilanga sowumile phambi kwaNkulunkulu athi ngeda kuwe ngangilambile wangangiphi kudla ngeda kuwe ngangilambile wangangibathisi ngeda kuwe nginganabani wanganginiketile uphahla lokuthi ngilale. Bawubuta ukuthi hawusakwenda nini kuwe lo Nkosi uthi konke lebenikwenda kulaba labancane nanikwenda kimi. So tikhanze nawe ngalelinye ilanga uthi ngakwenda lokufanele bambatha bantwana bagqoka bogogo labomkhulu badla kudla ngoba ngangithi nginemandla ngimusha ngakhona kufinyelela ngabasida. Makhelwane sibili simbona ngetento sibonga kakhulu membekhulu sibonga kakhulu Magujwa sibonga kakhulu endlebe zikhanyelanga sibonge kakhulu membekhulu ukuthi lo msebenzi lo wawuqala 2010 uchubeke namanje uphile kulabantwana lobashili uphile kule sive nebalandzeli bakho labakuse mawungumlandzeli weGauzela uyati Makhelwane simbona ngetento akube lithuba lelihle kusiloku sikwende kuze sive semaswati sitophila. Ngiyanisalutha ngiyanithandza inkosi yemsayinibusise asidibane mhla ka-10 siyonikela kulomndeni lapha ya esithobelweni mhla ka-10 filling station mawududane nasithobela noma la siphofanele ngani uyatata ukuthi nawe ufisa ukujoyina kumakhelwane woda ngelanga utawukwathi ukuthi ujoyine Makhelwane siyakubhalisa khona lapho nawu sesithobelweni noma ngileyo mbuphu isaka le mbuphu isaka le rice noma yini asihlanganeni nga 10 o'clock
lapha esithobeleni mhla ka-10 o'clock e-filling station. Siyawuhambisana singumakhelwane simbona ngetento. Ngiyawube ngikhona nami yabo bakhona futhi laba yebo makho baqhamuka indzawo ehlukahlukene sihambe siyawu-embrace lo mndeni sithi bantu bami siyanithanza uNkulunkulu unani sive semaswati sinani sine siyawulekelela nangetimali kuze siniside mawukhashane ungeshiya kwetilwandle tendzawo ungaba lunga lamakhelwane bese uyatibophelela ngalothatibophelela ngawo kuze sosita inombolo yemomo account yethu lebita Give Charity Organization lekungiyona organization lesiyisebenzisa kamakhelwane simbona ngetento ithi 76902591 ufaka mobile money noma e-wallet awuyishayeli ufaka nje le mali. La ufuna kuvaka bani utawushayela 79700625 utawuthola mine bese ngikuxhumanisa namakhelwane ungene egroupini yangamakhelwane uthole imininingwane ma-daily updates ukhona epledger sesishoda ngalokuncane kuphela kuze kuthi sigcine siyivalele case sekusele nje malangana so ngiyacela ukuthi ke sihambe siyosupporta lo mndeni inkosi yemusa iyawukubusisa ikulondolode bantu bayawudumisa uNkulunkulu ngale nkonzo yenu lefakazela kulayela kweni livangeli laKristu lesivumelano senu lokusitana kufakazela kwephana kwenu ngekubanikelela bona kanye nabo bonke labanye bayawubona bukhulu nemusa waNkulunkulu kini bese bafisa kakhulu kuhlanganyela nani emithandazweni yenu akabonge uNkulunkulu ngesipho sakhe lesingachazeki ngiloko lamavile ngicela kunishiya nawo namuhla nisale kahle.